Yo no vi lɔlɔtɔwo megado gbe na mi. Megado gbe na mia dometɔ ɖe sia ɖe le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Eye le yeƒe ŋkɔa me la, mele gbɔgblɔm na mia dometɔ ɖe sia ɖe si ke le to dzi hesia nya siawo tso enyanyui ha me alo True Forgiveness Mission ke nye tsɔtsɔke vava ƒe ehadɔwɔwɔ si le Australia la tso mia nɔvi Yesu nyo Mawu lolo woyra Mawu lolo avoadziɖula gbɔ la mele gbɔgblɔm be aƒetɔ ne yra miwo katã elabe edze nu nenema be yeƒe dukɔ ame siwo wɔna eɖokui la eye wotrɔ zi etɔ kom la yeƒe yayra kple ƒe asi sese nɔa mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi gbe sia gbe. Eya ta medo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me be Mawu ƒe gɔmesese alo adzesi Mawu ƒe nuteƒewɔwɔ si ke metrɔna le eƒe nuteƒewɔwɔ me o la bena nanye gɔmekpɔkpɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe ale be miate ŋu ase eye mianya dɔdasi si ke tutu aƒetɔ la wɔ na mi eye bena miavo ava kpe ɖo eye miadzudzɔ mia ɖokuiwo beble elabe beble alo alakpadada la mele aƒetɔ la me o, meganɔa Kristo tɔ me ke o. Nɔviwo, Mawu ne yra mi geɖe le egbe ƒe keke hã me. Miaƒe etanya le gbɔgblɔm na mi be nuteƒewɔlae nye Mawu. Nuteƒewɔla ye nye miaƒe Mawu. Eya ta ne nye Kristo tɔ la, nya be etrɔ zi nuteƒewɔla, etrɔ zi ame dzɔdzɔe, etrɔ zi anukuaɖi ƒe ame, etrɔ zi nyateƒe gbeƒãɖela, etrɔ zi ame nyuitɔ kekeake, etrɔ zi ame vovo, etrɔ zu ŋutifafa ƒe ame, etrɔ zu dziɖula eye etrɔ zu Mawuvi vava ke kpɔa gome le Mawu ƒe ŋugbedodowo kple kesinɔnuwo katã me eye gawu la agbe ke nye mavɔ hã asu asiwo le Mawu ke me ye le ta ye elabe yae nye Mawu makumaku, mavɔ Mawu ye wònye. Eya ta nenye be ele ɖokuiwo kpɔ le me la ke nanya be nenema ke tutu ye hã ye trɔ zu ema kesinɔtɔ ye wònye eye eya ta nenye be le me la wo hã trɔ zi kesinɔtɔ le nuwo katã me eye akpɔ vovo va kpe ɖo blibo elabe enye eya ma tɔ. Nye eya ma tɔ eye nanya be nu siwo nye eya ma tɔ la enye nye kpli wò tɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mi le gbɔgblɔm be nuteƒewɔlae nye Mawu. Le Kɔrintitɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ tagbã kukui ama 11 gbɔgblɔ na mi bena nuteƒewɔlae nye Mawu, ame si yɔ mi va via Yesu Kristo mia aƒetɔ la ƒe ehamenɔnɔ la me. Nuteƒewɔlae nye Mawu, ame si yɔ mi va via Yesu Kristo mia aƒetɔ la ƒe ehamenɔnɔ me la. Si ke gɔme nye bena kakaɖedzi blibo le nye kple wo si
be mawu awo esia nami elabena medana le efe ngbedodoji gbere o gaula mawu nto eyomi be mi avazu Yesu Kristo holo mi le nyasia lem le connaître to fe agbale gbanto eta gban kukui amasire ke abaleke gomede dia hayene novi nous sommes si jimile et me dit uhana segome avec Christo toinela na njesibe yela ode le nouveau me quelqu'un et yimaga au nouveau pok bereu elle avait nyeklu azola mile agbenom menye le mien tope agbenononu o kebo le Christophe agbenononu musema ele jimototro mema yemi khoto khoseme e yemi tozi khoseto le maufe dosiko wonamila unti elabe ne khoesene ne mola ke maton jemau nu hao elabe bibla gwena minyebe ne khoseme le amade siula matema jemau nu o eyata o le veviebe mi ado khoseya de dosike afeto awonami mawenye nu tefo wola me gbulanya trone o eye me do akpe na ne ke wo ha o eye enye mawu egbona mi nyebe ne de ye kenye mawu de adokpe na ne a awu abe kpola nyenye afeto mawu unti lo kata fe mawu de ma dokpe na ne a me do akpe na ne ke o enye nyagbodi nya ke yo gbole Yeremia fagbale etablato vo eve bukui blavu vo adreme mawiala enye nu tefo la eye me do akpe na ne ke o eye ta mi me do la ga kpo mawu abe dokpe a edo akpe nu ene o eye ta ye mi le nu sosro siagi yim eye ogbona mi be amesiame sike kho nyatefefe si jejela medo la ga wo nouveau vole be kho nyatefefe si jejiavo e ga bua wa nouveau la bible gbogbo mi bana ke vo sasare nouveau ta megali o ke bon vovo mopopo na bon d'autres ple ejofe unva si asia adikato amesola adikadom ple maula kemla kweli minye ha bena ne ameade dovlo mosefe esiala ekuna nubla nui makpo toi le dasedila eve alo etofe enyanu ke efetuvo uka miele susumbe aje amesitu afo mauvila ji eye odovlo amenuveve gbogbo la maha amesiame ne do emtina gbogbo kokwela elabena gbogbo kokwela nto do peji edo pe eji alodi da se le emtina mi le hebri tofa gbale etabo okuku we ne rede we nyame mi atema lele afima fa hebri tofa gbale tama wo bukui ame we ne ide we atoa a we nyame mi ahli le hebri tofa gbale eta ame wo bukui we ne ele gbogbo na mi bana ela bana vosa de kawo chowo amesio unti wo ko lablibo halase tegbe ke gbogbo kokwe hadi da sele enti nami elabena esime oglobe esi enyenu si mabla ple ole nkeke siao megbela mawu afeto ye gblue macho nye siao adewo fe jiome
eye woƒe tame hã maŋlɔ wo ɖo eye nye magaɖo ŋu woƒe nuvɔwo kple woƒe vodadawo o ke afi si nuvɔ ƒe keke le la vɔsa ɖe nuvɔwo ta meganɔna afi ma o. Nɔvi lɔlɔtɔwo, Kristo va nye enu nyuie si le vava ge la ƒe nunɔlagã eye wòto agbadɔ si nye gãtɔ kple blibotɔwu si wometsɔ asi wɔ o eye metsɔ gbɔtsuwo kple nyitsuwo ƒe eʋu hã o ke boŋ ye ŋutɔ ƒe ʋu wòtsɔ yi ɖe kɔkɔeƒe la me zi ɖeka hɔ̃ɔ ko ɖe eyiɔ katã nu eye wòtsɔ xɔxɔ mavɔ vɛ na mi. Hebritɔwo ƒe agbalẽ tamasi ɖeke kpokpoi 11 kple 12. Nyagblɔɖi le nubabla yeyea la ŋuti wogblɔe da ɖi le Yeremia ƒe agbalẽ ta 31 me kpokpoi 33 yi ɖe kpokpoi 34 me. Ne mi hlia miatɔ miagasi le afi ma be aƒetɔ le gbɔgblɔ na mi le afi ma bena ke boŋ nu si me le babla ge kple Israel ƒe aƒe la le ŋkeke siawo megbe la enye esi matsɔ nye se la ade woƒe dɔme eye maŋlɔe ɖe woƒe dzimu manye Mawu na wo eye woawo hã nanye nye dukɔ. Aƒetɔ ye gblɔe. Ame aɖeke magafia nu xɔlɔvia kple nɔvia agblɔ be dzesi Aƒetɔ Mawu o elabena wo katã woadzesim tso ɖeviwo dzi va se ɖe tsitsiawo dzi. Aƒetɔ Mawu ye gblɔe elabena matsɔ woƒe vodadawo ake wo eye nye magaɖo ŋu woƒe nuvɔwo azɔ o eye Biblia gblɔ be afi si wotsɔ nuvɔ ke le vɔ la vɔsasa ɖe nuvɔ ta megale afi ma o. Ke nenye be ewo ke nye kristotɔ egabua ha wòa nuvɔ la wobe vɔsasa ɖe nuvɔ ta megali o. Ke nu si ke le tenɔ kpɔ ame siawo tɔŋgbe ke le aɖika dom ɖe Mawu ŋuti ƒe dɔ si ke wɔ ŋu la wobe ʋɔnudɔdrɔ̃ kple edzo ƒe ŋuʋaʋã si afia ɖikatɔwo ɖake la koe li. Eya ta miɖo la se gɔme nyuie le kea lo. Mawu ne yra nye kpli o ne wòakpe ɖe nye kpli o ŋuti bena miaku la miate nɔ se nu siawo gɔme ŋkeke sia ŋkeke ale bena mi manɔ mia ɖokuiwo flum ɖe ŋuti o. Biblia gblɔ be elabena vɔsa ɖeka wotsɔ wowɔ ame siwo ŋuti wokɔ la blibo halase tegbe ke gbɔgbɔ kɔkɔe hã ɖi ɖase le eŋuti na mi elabena esi wògblɔ be esiae nye nu si mabla kpli wo le ŋkeke siawo megbe la. Aƒetɔ Mawu ye gblɔe. Matsɔ nye siawo ade woƒe dziwo me eye woƒe tame hã maŋlɔ wo ɖo eye nye magaɖo ŋu woƒe enuvɔwo kple woƒe vodadawo o. Aleluya. Eya ta wòle vevie be mianya nu siawo eye wogblɔ be ne ele eƒe emile gbɔgbɔ be ne ele eƒe amenuvevea me ko la nɔvinye eɖo le anyi be eɖo la kpɔ xɔxɔmavɔya la sɔ asi o eye ala nye mawutɔ blibo ele vevie na nye kpli o ne ele eƒe amenuveve la me eye xɔxɔmavɔ sia su asi o la egɔme ye nye bena Aƒetɔ Mawu bla nu kpli wo eye magaɖo ŋu wo nuvɔwo kple wo vodadawo azɔ o elabena afi si nuvɔwo ƒe keke le la vɔsa ɖe nuvɔ ta
meganɔna anyi o. Alléluia. Ke afi si nu vɔwo ƒe kekele la, vɔsa ɖe nu vɔ ta meganɔna anyi o. Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta wome wo kpukpui amenyi le nyama gblɔ na mi. Nɔvi lɔlɔtɔwo, ne ele Mawu ƒe amenuveve la me eye xɔxɔ mavɔ su asiwo la, eƒe nubabla mavɔ la, le eƒe nubabla mavɔ la me la, vɔsa ɖe nu vɔ ta meganana anyi o. Elabena Kristo meyi ɖe kɔkɔeƒe si wotsɔ asi wònye vavatɔ ƒe kpɔɖeŋu la me o, ke dziƒo ŋutɔ wòyi bena wòaɖo ɖe Mawu ŋkume azɔ le mía ta, eye menye bena wòatsɔ eɖokui anɔ nanam agbadri abe ale si nunɔlagãwo tsɔa elã ʋu yia ɖe kɔkɔeƒe la me ƒe sia ƒe ene o. Ɖe wònye nenema wòle la, ekem ele nɛ be wòakpe fu agbadri tso xexea me ƒe gɔmedzedze me ke, gake azɔ la, eɖe eɖokui fia zi ɖeka le xexea ƒe nuwuwu bena wòaɖe nu vɔwo ɖa to eɖokui tsɔtsɔ sa vɔe me. Hebritɔwo ƒe agbalẽ gblɔ nya me na mi le Hebritɔwo ƒe agbalẽ tame 11 kpukpui 24 yi ɖe 26 me. Eya ta ame sia ame si xɔ Mawu ƒe amenuveve nunana vava sia to dzimetɔtrɔ vava me, eye amenuveve la su esi, eye wòle agbe nɔm le eme le xɔse blibo me la, ye kpɔ xɔxɔ mavɔ le Mawu fiaɖuƒe la me. Ame dzɔdzɔe si magawɔ nu vɔ o, ne migale nu vɔ wɔm o la, ekema miaganɔ eme ʋuma, ne mewɔa nu vɔ ɖe aganɔ nu vɔ me ʋuma, ke Kristo Yesu me ko mianɔ ʋuʋum ɖaa. Kristo Yesu me ko mianɔ ʋuʋum ɖaa. Ame sia ame ke le Kristo me la, eye Kristo me ʋuʋu ele vevie nɛ. Menye nu vɔ me ʋuʋu o, elabe magawɔ nu vɔ o. Magawɔ nu vɔ, elabe egblɔ be vɔsa numevɔsawo medzia ye nu o. Egbɔtsuwo kple gbɔtsuwo ƒe ami la medzia ye ŋu o, ke boŋ la nuteƒewɔwɔ ke nye edzɔdzɔnyenye ƒe agbenɔnɔ, kɔkɔnyenye ƒe agbenɔnɔ ke le eƒe ŋusẽ me, ke me mi le eya ŋutɔ me, ye wɔna mi ame siawo tɔgbe bena mianɔ Kristo ɖeɖe me ʋum gbe sia gbe, menye enuvɔ me yi o lo. Mawu ƒe ametakpɔkpɔ ke nye ametakpɔkpɔ mavɔ la nanɔ miawo katã dzi le Kristo Yesu me, eye tso fifia xe ɖe mavɔ me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu nenɔ kple mia katã eɖu dzi na mi esia yi ɖa lo le Yesu ƒe ŋkɔa me medo gbe la le. Eva me na wo nenema elabe xɔe se eye wòanye gomekpɔkpɔ nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.